Sanibonani okhulumayo umprofeti uMandlezulu umthandazi omkhulu wasethembisa. Ngicela uyenze kaso nje. Tshela abantu abawu-2 noma abawu-3 vele nje ungene la ku-WhatsApp ubatshele uthi makhelwane, uthi mngani wami nangumprofeti onamandla, umthandazi omkhulu wasethembisa sekaphakathi. Bese uyenza so uye ku-Facebook bese uyoqinga ipage lethu elibhala ukuthi Prophet Phumlani Nkosi umthandazi omkhulu wasethembisa. Kwafika ukuphila, yangena injabulo, basizakala abantu, kwangena ukuphila ekhaya. Bathandekayo, ngiyanibingelela ngegama lomfeli wethu uJesu Kristu onamandla. Namhlanje ngihleli la kumabonakude wenu ngizonethulela amandla, ngizonethulela ukuphila. Kwafika ukuphila, yangena injabulo, basizakala abantu, yaphela inhlupheko, kwaphela usizi. Ufikile umprofeti onamandla wasethembisa. Bathandekayo, kulaba abangangazi ngicela ukunichazela ukuthi mina angiyona inyanga futhi mina angisona isangoma. Into eyenzakalayo, uNkulunkulu ungiblessile ngesipho, khona into eyangena kimi enamandla engeke ngiyiqhaze. Yathi lento mayingena kimi le enamandla, kwenzeka ukuthi uNkulunkulu angitshela athi yonke into ozoyithandazela, yonke into, abantu bangafika nenkinga ehlukile, yonke into ozoyithandazela okuyi-product noma ngabe yini izomsiza umuntu. Njengoba ubona namhlanje la ngihleli nama-product ahlukile awaphelele, ngizoveza nje lawa uNkulunkulu akangisebenzisa ngawo. Mina angisebenzisi imithi, mina angisebenzisi ama-product alimazayo, mina ngisebenzisa noma yini uNkulunkulu enhle, uNkulunkulu ayivezayo. Izinto nje ngizonivezela zona, izinto ezijwayelekile lezi enizaziyo nani, yizo lezi engizisebenzisayo. Kakhulu uNkulunkulu sizobabona abantu bangena kuma-testimony babonga. Naba abantu namhlanje bayasebenza, uqobo lamandla laMandlezulu. Naba abantu namhlanje bayasebenza, bashadile, baneyimali, banamabhizinisi, abantu baneyimoto, abantu baphila lento esithi soft life namhlanje. Wilo qobo laMandlezulu. Umntana sekhaya ungalenza iphutha. Right now amanamba la escreenini, lamanamba la escreenini yiwo ekumele uwathathe, yiwo lamanamba ekumele uwasebenzise, lawo athi 062 78 98 25 2. Yiwo lamanamba lawo. Bese ugijima uye ku-Facebook, ufika ku-Facebook uthi usearch nje uthi Prophet Phumlani Nkosi umthandazi omkhulu wasethembisa. Ipage lethu la ku-Facebook lina over 23,000 yabantu. Yilo ipage leqiniso likamprofeti, futhi uzolibona kulamagama engiwashiyo linamanamba lawo engiwabizile. Okay mntana sekhaya, ngicela namhlanje ngikutshengise nje ama-product uNkulunkulu. Ngisazobabona abantu bebonga imoto, babonga umsebenzi, babonga amathenda. Ngineyimoto engizoziveza engiphiwe abantu, bebonga loqobo olunamandla. Ake nginitshengise nje ama-product afika uNkulunkulu akasizile ukuthi siwasebenzise. Akusiyo wonke, njengoba sengiqhazile ngaphambilini ukuthi uNkulunkulu usebenzisa noma ngabe yini efika ngaleso sikhathi. Athi lo muntu lo makafika athi umprofeti nginesiqhijo, athi umprofeti nginesiqhijo. Mangikhuleka mina, yingakho ngithi mina ngingumthandazi, ngoba mina izambulo zifika mangithandazela umuntu. Bese kuba nento ekhulumayo la endlebeni yami ithi lo muntu lo njengoba alana kumele umsize ngalolu hlobo. Sisebenzisile, ngivulele abantu, ngikhumbula ngivulele omunye usisi naye nizombona ngumvulela imali ezingango 16 million. Ngithi ngimkhulekisa efonini ngo-WhatsApp, wathi uNkulunkulu mtshele lo muntu lona ukuthi akathole ibisi. Sithole leli bisi thina, yilo leli ibisi. uNkulunkulu wathi mtshele ukuthi athole leli bisi, ukhulekise leli bisi leli. Bese mawuqeda ukukhulekisa leli bisi leli, lo mzalwane imali zakhe zizovuleka. Naye enye product ngiyandlula nje abantwana basekhaya, enye eyenze umangaliso. Niyawazi ama-leaves lawa wokupheka, la ukupheka ngabo mama bashaya ngawo amakhanana vista. uNkulunkulu usebenzile, abantu bashaye istroke. Ngithi ngikhulekisa umuntu oshaya istroke, athi uNkulunkulu sebenzisa. Nathatha nje le leaves leli lokupheka ulikhulekise. Izinto lezo esizaziyo futhi esingavamile ukuthi zingasiza umuntu, kodwa uNkulunkulu unamandla wokwenza konke. Angisebenzisa
ngiyazisa ukuthi ngisiza abantu abashawe stroke. Sibonile futhi sikhipha le ndwangu lezi kule minyaka eyi3 lezi sizibiza ngokuthi miracle cloth. Abantu bavulekela imali, abanye bathi khona umuntu bekangibamba inkunzi wathi uyangidubula, isibhamu savele sakhiya. Mprofethi benginale cloth le esikhwameni ngigoqile, sibiza ngokuthi miracle cloth. Ama product lawo anamandla asebenzayo. Sibabonile abantu futhi bayazi abantu ukuthi na iproduct edumile, abantu bavulekelwa imali naba ba product lawa nje a few engwaveza, abantu bavulekelwa imali, abantu bathola ukuphila. Athi mprofethi mina ekhaya, sonke ekhaya asiphumeleli. Ngivele ngithi mina mangikhulekisa umuntu athi uNkulunkulu kimi thatha umhlabathi, mtshele ukuthi athole umhlabathi wakibo. Khulekisa umhlabathi, khulekisa umhlabathi, ngikhulekisa umhlabathi wakibo, kuvuleke kuqaqeke, abantu bathole imisebenzi. Kunabantu abahleli lapha abanecertificate, bafundile. Kunabantu lapha mntana sekhaya, sukuma manje, sukumela impilo yakho, ngaphandle kubi kakhulu. Sibonile futhi abantu beza la kimi, le imfihlo angeke ngiye into details kuma product ukuthi yenzakalani. Lawo ama 10 rand aqotshiwe, ama 10 rand siyayakha, inhlanhla yenziwe, inhlanhla yakhiwa. Kunemfihlo engeke ngiyimbule, kodwa uyithola lemfihlo mawuza kimi. Uyakhona ukuthatha inhlanhla. Ngiyaye ngibatshela abantu ngithi masowufuna ukuba nemali, ngifuna la ngikhuluma nabantu abanama business, abantu abafuna ukuba nemali, abantu abafuna ukuphilisa of life, abantu abafuna ukuqeba. Ngivele nje ngikutshele ngithi cela nje ama 10 rand, hamba ey'toro lezi ezibhizi lezi eziphithizelayo, ucela ama 10 rand, uwahlukanise lama 10 rand sizowaqoba abe nje, bese kune product engiyifakayo enamandla, bese umuntu uyaphila. Nayi icoke, sonke siyayiphuza icoke, sonke siyayiphuza icoke, siyayazi icoke seyenze imangaliso eziningi, ngigila imanga ngamacoke. Abantu basukuma, abantu baneyilonda. Ngikhulekisa icoke, ngikhulekisa icoke, ngithi phuza. Ngikhumbula omunye usisi wake weza la kimi analento esithi ibhande, ngathi mangumthandazela uNkulunkulu wathi lo muntu lo mtshelayo thenga inkukhu. Ngamtshela ngathi thenga inkukhu, uyipheke inkukhu ephilayo, bese ungayidli kodwa uthole umsobho wale nkukhu lena, bese lo msobho lo wale nkukhu lena bese uphuze, uzophila. Kwenzekile bathandekayo. Nali elinye product futhi emali, abantu abafuna ukuqeba, abantu bamabhizinisi, ngiyibiza nayo imali eqotshiwe, silibiza ngokuthi uphondo lemali. Nayo sibonile abantu baphumelela, sibonile abantu baphila ngama product kaMprofethi. Abantu abanezichitho, mntana sekhaya unesichitho, uhlushwa yilwane, ulala nezilwane, uneyinkinga ezihlukahlukene esingaqondakali. Mntana sekhaya nayi product kaMprofethi enye futhi okuwusawoti. Mntana sekhaya usawoti okhulekisiwe. Mntana sekhaya ngithemba ukuthi ama product maningi, mawufuna nje ukuphila wena sondela kuMprofethi. Nayi ke into engifuna ukunimemba kuyo bazalwane, ngicela ukuthi nonke nimemane nigijime nepage lami ku Facebook, nilisearch nithi Prophet Phumlani Nkosi umthandazi omkhulu wasethembisa, bese ufaka ulike lapho usifollowe. Kodwa ningenzela ifavor, ningafoni. Why ngithi ningafoni? Abantu bafona sebabaningi bese asisakhoni ukubamba ingcingo. Kanti mawuthumele uWhatsApp kulama number athi 062 7898 252, lapho khona sesiyazi ukuthi sizokhona ukuthi sikusize. Nawo ama oil weyimangaliso bantwana basekhaya, oyi2 ayenza agila imanga. Bathandekayo ngithinteni nina, nawo amanamba la escreenini ayavela. Kwafika ukuphila, yangena injabulo, baphila abantu, baphumelela abantu. Siyabonga, nisazobona ama testimony abantu bebonga. Siyabonga uNkulunkulu uzoba nani. Amen.